Yesus Kristus ni mumbai jo tano lam soko. Teu kai ni hai ni lam biskan ko pai pika kai ni kok tano to buai. Ang poi to playo jo tano hamari manai tong bai na ne. Ika pai disung seng na niskan ang suri ne. Bugra kai to no hambai ro bojo ro. Nini jare sing tabuk jara kaham keren. Teu nini karyok mana sum manai sum khakang thoksa. Even person sa muru kosto tekto opana sang kaido nono to yisini asamun nono nai singai sang jini khatong to bedongo tono nimba salsa nang bai sang thangnai de modrum drum nang bai tongui nai awasi sini asa awasi sini jini thinang ni asa ani bai kaido no hambai ro o sumno o hope roman bagai masuk di sana itu dan sungsara ketang jentong sa dan semua tujuh ini kuriu ketemu ni. Bapak ini tadi ya pare supaya Yesus masuk di sana. Amin. Pagi antini niru nebus kanggo kaitan ni kok kai sanam sungguh abungka rapture noti kamu berok confusion dewa kamu berok sinai musuh ngo piaba kawang borok abano bulbu jiwo angya keba kam ke busui mansuk ya hani bagaya ini okok no towe noni bus kamu bagian pada sen Bible crop lah ya na if First Thessalonians chapter 4 16 by 17 First Thessalonians chapter 4 verse 16 by 17 market ro nai mana akori wana apro jiri khogei dagi mani kok kanawana suari okra samani kok kanawana kai kani toktoro khorang kanawana hake subrai bo sakno jukno hani mongkhori phayana kristono poito plai thinai ro boro buila thangai bacha granai ulo subrai bai nokhawo malaina bagi jeng ketang tongnai ro borok bai baksa jumuyo disawi langjaknai hake abo baino jeng subrai bai man matongnai o elemba por man bisipri kaito sama total ka amare klaitem amen o jini kaito jengno subrai jengno phaye nok borok ke phaye bo hawo ka phaya gajono disawit langnai obose abono no rapture ni akaba Yesus Kristus pai bojono langnai abono sentini wansok nai pila sekan rapture engka abono jeng wansok thai rapture tomorrow ba Yesus jono pai jono disawit langnai kokro bai ka bo jeng hone mano o tam rapture ka Kristen rok ni obon Kristen rok ni asa teman teman Kristen rok o sangsaro belai kena kosto tekto jeng mana doni bagi kai kini kok pirani bagi piaba Kristen rok ni bagi kaisana asangka Yesus pai pro jeng selai jake bobai mol brum jeng tongwina abono Yesus Kristus jengno kok rei klang mani tonggo boti sa pai pinai bot tangan ni sakang sawo te sa pai pinai nerono angnal ni fai nai rapture mane Yesus Kristus bo three krosaga three hakoro phojapka satani saro basakha bote sa kipili thangpekya je jagani phayo a jagani kipili thangpekya phiaba deisa bo phainai osungsara tong phainani bagiya jengno bono poito phainai rokno tisawi boi baksa tongroyoni bagi bo bon tong phaibo tongrowani bagi bo phai pinai abono rapture ke rapture abo Greek kok ni se phayo aboni meaning ka aboni Greek kok ke harpajo ne harpajo mane English bagi korap mane tisai langsak na
दिसाइख्लांजानाय एबा स्नेच आप एबा मोनसे तंगन जगनि रंगै क्लांनाय हमनि को बाइबल ट्रांसलेशन खायनाय जेरम निरक्षिबायना जे थियोलॉजी बैकग्राउंड किसिनाय जेरम बो माने अमाइके ट्रांसलेट खायगाबनो ग्रीक नि होइते हार्पजनो रेप्टुरो नै खायो लेटिनो के जों रेप्चार नै जों माना के आरनो होइतेनो ओ रेप्चार शब्द खायनाय फेबो रेप्चार नि अर्थ के तुमा बो जोंनो दिसाइख्लांनाय दिसाइख्लांनाय मोनखौ याकेबा माने सफ्रावै लांनाय याकेबा जस्ट रंगै लांनाय अमाय जों नुगो जन चैप्टर 14 verse 3 वो पढ़ना बुझिसु तब बतमा साइक्ला बथां थांखो जन चैप्टर 14 verse 3 जब बाइबल तंके पढ़ना आं थानबायै दंथाइसना माने उलो आं किफिलि फायानो नरकनो आने अरतलां फायानो हाके आं दंथानि वो नरकबो दंगै माननानो तरा देखुन सका अरतमाचा जिसु आं थानबायै दंथाइसना माने इंग्लिश के साव I go and prepare a place for you नेरनि बागै आं दंथाइसना माने ओके आं थां सबोनो नेरनि बागै दंथाइसना माने उलो आं किफिलि फायानो नरकनो नानानि बागै अबस्पाय आं किफिलि फायनाय तमानि बागै जिसु किफिलि फायनाय बनो पयदो फ्लाइनाय रखनो क्लांनानि बागै के अबनो होनो रैप्चर गजन तबो बनो नाइसिङै दं सालसाबो फायनाय के बनो पयदो फ्लाइनाय रखनो बटिसावै क्लांनाय फर्स्ट थेसलोनिया जों परिमानि आखारानो आं परिबिनाय 16 by 17 परिखा राव आं आखारानो परिनाय 18 आं परिबानो आबनि बागै अ कक रक बाय नरक किचिं नरक खाफांस्रांबोदि मानसिया आबनि बागै अ कक रक बाय नरक किचिं नरक खाफांस्रांबोदि तमानि बागै निरक दिसाजागितलांनाय जिसु फाइप्र नरकनो बतलांगितलांनाय मलब्रुम निरक बबाय तंगिनाय ने एपोस्टल पॉल सावै गतबो 18 काहिनी साव आबनि बागै for that therefore आबनि बागै अ कक रक बाय नरक किचिं नरक खाफांस्रांबोदि अ कक बाय माने तंगो उ कक बाय सागानि तमा जिसु ख्रिस्ट नरकनो फायनाय उ कक बाय नरक किचिं नरक खाफांस्रां लायदि ए ख्रिस्टान रकनि आसा जिसु ख्रिस्ट फायनाय ओंखाय ओ ककनो जोंनो स्रांरावो जोंनो खाबां दंथावरावो जोंनो ग्राक खालायो जोंनो आसा खालायरावो गावनि सिनि हप के ख्रिस्टान रकनि हप उनका जिसु ख्रिस्ट दैसा किफिलि फायनानै बनो सिनि आसा के बबाय जों मलब्रुम दंगिनाय फियाबा गोबां नम्बराव ओ रेप्चर नक्ति कावबांलायनायबो दङ बाक्सा साव आं स्क्रिनाव फन बाके हामखामोन खायफाना आं प्रिपेयार खायजालिया बाक्सा साव ओ रेप्चर ट्रिबुलेशन सिगां फैनाय बाक्सा साव ट्रिबुलेशननि गोजाराव होननाय बाक्सा साव ट्रिबुलेशननि बायथाखौ होननाय फियाबो बावबो गोबो बाइबेलनि मते जों बाइबेलाव स्राय खान लोगो ओ रेप्चर tribulation great tribulation याकेबा 7 year tribulation नि सिगां नाय बाइके जों साइमन आवनि कारणका आं साइखनारो नेरो Daniel chapter 9 verse 24 is in पढ़ने के बाद 9 सताई जोरा 24 is पढ़ने की और 24 तुम्हारा अब Daniel chapter 9 का 70 weeks निको 70 weeks माने ना मुझे 70 सप्ताह निको 70 सप्ताह अब कैसा साल के आरो एक बছর हिसाब खाई रंग माने 70 के
70 sabta mane 70 বছর omahai okay ও 70 বছর মানে ও 70 weeks 70 sabta abo tuma abo hungkha Jews rokni bagui 20 chapter 9 verse 24 5 sabo abo Jews rokni bagui plan khlaija sudu Jews rokni bagui sinise maitonardi sudu Jews rokni bagui no kaham ke porile di ge a jora wo chungnugo kai nei no group o chung porile ke chungnugo kai nei no group dongmani soba siba Jews by Gentiles mane Judai by te kubunto pharo te kono kono nugia ke o 70 sabta o 70 sabta o jung mane motha yakaba church ni abo jung nugia phiaba u 70 sabta ni kejarong ke jung tamano 70 sabta ni kejarong ke church ni ba motha ni ko kasamani jung nugu yakaba motha ni ko jung nugu tama boro jaga 69 weeks by last week ni kejarong mane 69 by 70 ni tani gek tomo o gebono motha ni ko jung bible nugu phiaba o paithak ni ek sabta aro bisingo nugya te yakaba 69 sabta oro nugya phiaba kejarong ke motha ni ko kasamani jung nugu ang polwana niro polini mano holo ang polwana Daniel chapter 9 verse 27 now Daniel chapter 9 verse 27 Smai kasamo amen teman bagi ang o kop tisa male kawamo boro obono mane confusion of fayo ke podre por sabiyo aiban nero no cheri ni mana Daniel chapter 9 verse 27 ang porgona 27 rohai ni sabo bohati barsa jora borok kebang ma bai gerak ke kok khawainai piaba aboni jora khaksa laike bo yafar mungrok te borok barok mungrok no muthaknai serema sinja maniro jottoni sakabo sok phainai komornai ni jora sok phai yasa abo hai tongnai martmaisa abo aro bo sabu bo ungka antichrist jung abo bai sing kongmana revelation bo dekha khaine mano ke boro bo phai pro tamangnai bo English okay sabu in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering I guess sacrifice kemani offering khainer nai abor no bo thagre ro nai okay tamangnai even until the consummation which is determined is poured out on the desolate okay oro jung nugo paithakut maisa selengma singsa manairo jottoni sakabo sopainai komonnani jora sopaiasa abo hai donai komornani jora sopaya mane paithak jotto komor painai bopro komor nai obongka 7-year tribulation kok saidong haide 7-year tribulation ase kaitor Kristo kosto tektor nai ke sungsano tombai saimano paithago poromano obai dongso obai obo haiseng logo okay obo 7-year tribulation kok saidong this obo revelation bo refer nai ni mano Zechariah obo sing nai ni mano ega perisen Corinthians sanai Corinthians tumasa o korok thamno tuyi mane dol kai thamno tuyi 1 Corinthians chapter 10 verse 32 1 Corinthians chapter 10 verse 32 angkor mana Judai ro buini borok ro te kai toni motha ke bote to manjak
야뜨이게 동리 어르트만 승루 or kaithangni kok sawo but English also give no defense either to the Jews or to the Greek or to the Church of God. So kaithangni zungnugu omongka 69 sabtabai last sotur aus sabtani keja. Ikarta orang mothani kok kasamanu or sing kaipsu dolnu kaithangnugu Judai okay Gentiles, mana Greeks, the Greeks no Gentiles no, ketika sampai motha. Piaba, neng naik di Bible kaham ke pura jadi, sotur paithak ni sabta, orang neng motha ni kau kasih manusia, 69 we arabu motha ni kau kasih manusia. Teman yang mulai omong is Judai rok ni bagi se oplan. Engkau orang teman 7-year tribulation teman ka ar koi matang saja, arus kau matang saja. एकमात्र जुदाई रक्सिमी से मथांग जागनाय फिर बताबो मथानि मलो जतन मथांग जागनाय चार्च मल नियाकेबा जेंटाइल्स नि मल नियाकेबा खारियकमानि मल नि होनताबो आबो जतन मथांग जागनाय फिरबा ओ खारियकमानि मल साजा पाइथानाय बबो पाइनाय जिसु ख्रिस्ट पेजा पाइब्रो एगे जिसु ख्रिस्ट पेजा पाइयाके आबो 7-year tribulation एगे ओमाइके से order जे borok sawo middle 7-year tribulation no amo rapture na aboni Bible mungsa support kri ni aka de jodi among ka ke confused no ke doubt ka ke aboni support funukni naidi naiduli meremana ni aka pa ba sawo 7-year tribulation pa ye rapture na aboni Bible book support kri fiaba sendugo beba no Bible no whole keeping this in what's on like okay 7-year tribulation ni sekarang Yesus Kristus finai. Secondly, pilangka abo mana Daniel ni 70 week ni akaba 70 sabta 70 sabta abo Israel ni bagi se plan. The second day rapture jadi kecaro engka 7-year tribulation kecaro engka ni एबा बाइथाको उनका के तमा आबो जिसु कक सामाय बाय कॉन्ट्रडिक्शन नो बाइके जिसु सावो बो मैथ्यू चैप्टर 24 तमाइसा बो सिको खाइकेसि फाइनाय निरक्सिबेना सिको खाइकेसि फाइनाय लेसो एके जदि 7-year tribulation नि कचारो उनयाके बाइथाको उनके आबोनि कॉन्ट्रडिक्शन होय तमा माले वाइसा एंटीक्राइस्ट सिनिजाका नुकजाका के जों दानियेल नि मते बर्तमान bo raja bo joto bono khulumnai ege boni appearance by the जों बुजियो तहमबा revelation सावो 42 months and 42 months तारमाने 3.5 years 3.5 years bo raja सानाय 3.5 years के middle नो ege bo सिको खाइते फाइमानानि आबोसों माने नुकिया माने बुइसिनाय जतनो सिनाय अनुमान खाइमानो of course exact सियाबानो अनुमान खाइमानो Piaba, tahu Bible ni mote, kiebo Yesus bokro punya, kiebo sia. Okay. Ketika saya, number 3 ka, church engka Yesus Kristus ni hamzu kata, ni Bible so. Okay, boni hamzu kata, mana bo hamzat mana boni tribai pai mana no bo, temani bagai kosto tekto asuk ronai. Temani mulai 7-year tribulation engka apro tongmana ni emon mana baik kosto nai tabo kosto mungsaya apro kosto nai hai bagino 30 days soten ne Matthew pamosa Matthew tha kosto ne bagai 30 din je agar plan tongmani se 30 din bara roi nai teman male koisa sojo khaimi nai as kosto tekto nai tabo once on nai जे हमजक माने परखनो आसे कष्ट होतो तमना गावो कायसा रिजन जों फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 1 verse 10 नुगु फदि फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 1 verse 10 नम्बर 9 verse 10 जों नरकनि आरो थांफोरो नरक जोंनो बाहायके यात्राक सका पिया कुबो कुबुई kubo ketang
kaitoni selen khati tutui chukno khani phainai honmani bini sajlano nasikei tongna bade norok bahai kia takjak mutai rokno yakarei kaitoni thani phaikya okokno a borok rok sawi mantongo matongo bini a sajla angka jisu bo kaitor bai kethöini muthangei tisajaka kaitor jolijagei yagul suna honmani yakni bochunno pioka ortama kaitor jolewi yagul sunani yakni chunno pioka negatama 7-year tribulation angka kaitor jolijak mano o sengsara phunukmani of course norok bo tongo abo bijak paimani pore piaba o sengsarano kaitor boni jole manino bo phunuknai boni pore tama bebak dongso khlai katal snama bokro millennium kingdom amai kese bible ni order chungno okay 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 ubang pore 9 5 verse 9 kaitor jolijake yagul sunabage chungno chongya jini subrai jisu kristoni bisingte muthang na bagise bo chungno chongo tomorrow yagul sunani bagay bo chungno chongya tomon bagay chungno chong Rujung fan pongkinogo jini subrai jisu kristo ni bisingte muthang na bagise bo chungno chongo or for God did not appoint us to wrath but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ jana kostoron jung tekto roran bagiya tomake jungno phioknani bagise ge jung teibo angno buito khoitnom sugo Revelation chapter 6 nisimi chapter 19 jora aro는 mothani kok kaisipun kasmanuya nunai mothani kok kaisipun kasaya tomane bagay o Revelation chapter 6 nisimi 19 jora ka abo 7-year tribulation kok saja nga aro kaisipun mothani kok kasaya because arano wansu winay mano tomane bagay mothani kok kasaya tarmane motha krikya tisay klangza hani bagina motha krikya nga mothani kok tisaya tarmane aro motha kri sudako boni motha sabu je asay ketal ngza bono motha je kabui Christian bono motha so motha will not go through the tribulation is kanno motha jisuwe baksa thanai so almost say Bible ni right interpretation kawangma amuni support ngo angero Bible verse ko funuka kita ho angero ni thani sanam subo order of the rapture order mane rapture ni rapture baike abo tumangai line by line ke baike abo Bible sajak to pila skan tumangai pila Bible ni mote pila aro suari rock bazna tamri khorang khalai jisu phaimani tumangka jisu phaimani pore ke te kebo muthangjagliya nokho phaine bo nokhar khamke bo mane chukno hani nokhari phaikan keno tuma nokhabono suari rock bazna tamsinai keno je three rock pilas kan kethri rok pilas kan bono poito khlaiwi kethri rok borok pilas kan disajagranai nei Bible so phai jeng khanai 1 Corinthians chapter 15 51 by 52 1 Corinthians 15 51 by 52 ang porbono bising ni o kokno khnali jeng bewat no thigla tamoke paithak ni salo totro pungke no wasyabai mokol muflik kaisabai no jengbeba no mulfil jakbainai a totro pungke no kethiro thanglangke muthangei tisal jakbainai pia jengbo beba no mulfil jakbainai oro tomasa kethiro puilaska muthangei tisal jaknai hakoni nokhanai tisal jaknai bono kethri mane sababu joto kethri bono poito klai thinero Christian thinero bono kawui che poito klai kawui muthangzagi poito klainero thibano boro muthanggi disana je apro kathang tongnai rokke abani yakulo mulphili bo tisawi tlangjanai secondly teman
aro pileskan जों nugo totro khorang khananai mane musical instrument trumpet sound pong mai khorang ro khananai bon pare kthiro basanai oboni kok जों nugo kthiro basanai first Thessalonians thanai first Thessalonians जों naikha ipena pileskan omo pungnai totro pungnai soal rok sunai bon pare kthiro basanai जों aro nuka first Corinthians piaba aboni support first Thessalonians chapter 4 butongo ang porwana 15 nichimi 14 nichimi jisu thikha angke thangai jisu thikha angke thangai bachaka abo chung poito khlayo abo baino jisu no poito khlai thinai rok no kaito jisu bai baksa tubunai abono chung poito khlayo subrai chungno phurungmani omono no norok no sawo subrai paipro जों गोथां दं sok नाय रक जों आ थैनाय रक निस्लाय सिगां थांला अदमासा सुब्राय जोंनो फोरोंमानि अमनो न नरक न सावो नै बल सावो सुब्राय फाइफ्रो जों गोथां दं सबनाय रक जों आ थैनाय रक निस्लाय सिगां थांला माने थैनाय रक सिगां थाङै बासानाय ओंके जों तमान पारे अपल सुय फर्स्ट थेसलोनियान का बर न'खरनि बर confused तमा confused जों दङ थांजाक जोंथ' जुसुबायबाय डिसाइड लांजाकनाय फियाबा आगे पयतो खाय थैनाय रबले तमा ना बरनो दै बेले वानसो हानि बागै पल बरनो परिस्कार के स्राय के साइड होका बरन बागै तवानान कक्रै बर दिसाजाकनाय तावानादि जोंबो उलो जों दिसाजानाय बर पिलास दिसाजागो नायनि सायाव बे सुलो के जोंनुका जों आगेनो परिखा 앞으로 지리 거기 달리 많이 꼭 가나오는 수월이 억라 사만이 꼭 가나오는 가이더니 또더러 거란 가나오는 하게 수브라이보 사노 주번이 온코리 파이는 크리스토노 보이도 클라이 드네러 버러 뿌이라 당의 바사크라나에 어좀 사이사이게 아포스톨포 사이로카 근데 뿌이라스는 또 먹네 또더러 거란 뿌나이 수브라이 파이나이 이게 드네러 그 드이러 디사이 마탕의 디사작나이 이게 그 당동에로고 디사작나이 제 보이도 클라이네로 넘버 3게 또마 넘버 3게 뭐로 ซึ่ง 슬라이작나이 만약 그 당동 속내로 ซึ่ง 슬라이작나이 아버슨 서드로 나이는 서드로 52 First Corinthians chapter 15 verse 52부터 뭐 First Thessalonians chapter 4 verse 17부터 안 보이거든 물론 수브라이 바이 너카고 말이나 바게 ซึ่ง그 당동내로 Boro by baksa sumuyo tisawi tlangzaknai hake abo baino jung subrai by mang matongnai ai jung ka thangtongnai ropo tisawi tlangzaknai ke bon kori tama jung subrai by mang matongnai nero muitoman maina Mathai 24 ni kogo butongo Jisu Kristo phaibo tomangnai kunui bisnamo tholai tong ke khoroksa tisai tlangzaknai khoroksa kalangzaknai 그의 마이 수분이 동하게 거룩사 tlangzaknai 거룩사 kalangzaknai 그의 개도 사문 동하게 하게 거룩사 tlangzaknai 거룩사 kalangzaknai taman tamu je poito plainero boro 그당 만에 그 당이냐 슬라이 tlangzaknai somo sumnugun 이게 dinamoro 좀 besar रूप 슬라이 transform 클라이 좀 tlangzaknai 이게 kaito bai subraiman 좀 bangwinai 이게 rapture iya gulo tumangnai number 4 rapture iya gulo tumangnai Christian rok ni bagai tuma Christian rok tumangnai Kristo ni buso tangnai Kristo bai bus tumjangnai mane Kristo ni bus mane tuma bu English oke tahu judgment for Christ abo norogo rohojaknang dia ba neng papi nei thunuknani bagi bus liya tamangke जों मोथांजा बुस कटत नि पाइजा आबनो सकात रनानि बागै जों जिसुनि बिचारो बासानाय बाइबेल सावो बेमा माने ग्रीको के बेमा माने जों खेला थंफ्रो फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज नै बासालाय दे कुजु तोला के कुजु फर्स्ट प्राइज
Yagrabu kangke second prize, Debrabu kangke third prize. Omo hayo, omo se bema. Grigoso. Kalau English only translate kayu judgment of Christ. Jung nugo 1 Corinthians chapter 5 verse 10. Very important. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Cuma sa cover ako na gano'n. Chapter 5 verse 10. Ang puro ko Tamni hunba 정저어떤 부스 tum작 나바게 크리스토니 부스칸고 마바사나이 어승자 노 똥프로 사문 클라이마 뜨이노 적던 자니자니 만타이 만나이 사문 가함니고 만나이 하미야니고 만나이 Actually 어버 그방은 버럭 misinterpretation 또는 카이마노 피아바 어버 정노 부스 tum나니 바기야 tema buus ni kok saro angsawa price rowane sokat rowane abone buus ko so si Kristo ni buus Teman-teman, neng ketang tongsa, je pro neng jisu noman ka apro ni cing je samung tangmaning kai to ni bagi je klaimani abono tegi Kristo jumno sokat ronai, mana Kristen robno, mana Kristen robno buuse, sengsa ni buusia, mana jot to borong ni buusia. Oro jengnugo Roman chapter 14 no naik nugo, oro Apostle Paul sawo nirok to mani bagi nirok ni takuk robno nirok Mazrabe 전 저들은 알아서고 전 저들은 그리스도와 전 그리스도는 무슨 강마바잖아요 그리스도 지미세 전노 진이 마즈라노 사이마노 전노 베리마노 네죠 Apostle Paul so 그래서 전 저들은 그리스도는 무슨 강고 야스코 숭구이 또는 버크로마 봄나이 근데 진이 무슨 라이바이 Jeng je klaimana mago sinai ni jeng so amane nugo aro okay obongka jeng Kristen ro Yesus Kristo bai sokat rona ne bagai nang besuk klaika bono first second mana besuk man thaino rona ne bagai bus thumani jengno boni sokat rona ne bagai tuan le boso ani bagai je klainai even ki glass thaisa tui 사그리 망의 또 가나이 버르노고 안무이 또 동나이 그죠. 다음에 크리스토리 바의 고토마카 바의 뭉사슨 클라이오 뭐 단작만 이야기로 아버니 바의 너슨 소갓 만나이. 이게 1 Corinthians chapter 3 verse 11 있으면 15 조라 보이게 누구 그만은 어느 파운데이션 게 크리스토니 파운데이션을 제 아버가 그 파운데이션 이게 아버니 파운데이션을 피아바 사그리로 아버 mana teman-teman desa wal disaka ke disa mane baksaba aros senugon rapor ini kedupna 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15 porin ortonaisa baksaba songbai nok tango baksaba jakat bai nok tango baksaba bupang bai nok tango piaba baksaba rangsa bai nok tango o wal disawo baksaba rupa baksaba precious stone gedema jakat By nong tang nai ke teman kamka ke tai pikir hor ni bising tei palmang nai ni sio jot tang hor bising tei palmang nai bukan kam ke na ses song bo hanya nukung romani song age jor awot tin ro omor kuri awot ma awo kam ke na pai kya hey straw okay rangsa ke kampan belu ke same tong abone belu kom ge kampan abone abo nai okay thik amhaina rupa bo haina gole pa same man Nget tik abo hai jeng Kristen drop bo hai no jeng thor bai se jeni taste nai jeni poito busuk bo jeng hor bai se taste nai nge o poito ni onuzari se jeng sokat manai abongka Kristo bai sokat abo norogo rohonan bagi busia temake sokat rohonan bagi se ja abo jeng ewa rozak nai reward klajak nai de kami bai nei ke lenta mana mungsa kerja, sokan Malaya. Kamu itu tak semua hai. Mana neng mana tahu teman bujo. Neng sengsara tongpro, nini kait ni bagi mungsa kono wansokya, nini bagi simi neng tongsiwo, nini bagi simi neng azesiwo, kait ni samunggo, mungsa kono omonglia. Mana kosto ke kisah usloi tanggo, rawani jorawang ke usloi tanggo, mana ni joraw simi tanggo, obohai. Okay, ini kebi poito pano, abu ni bagi nungsa sokat man gua. Cabok jeng itu mana,
जों 사람 탕카게 서던 고모라와 롯 tumah bo tangpur tumah mansi pulas kan kat tangpur lo bo Abraham bai tumah pagi kat oro pungro ada cara wani musuro ada cara wani kama sohor tui taha ne yang kami tangka piaba kai turun ka Abraham ni loge kai turun ka Abraham no se हमारे रोमने अब्राहम भाई तोंसा को हमारे के अब्राहम भाई का थाके बोले मुंसा करिका पिलासkan tomang ka ulo ke tuma musa pan manli sungbo ong hai nai lord ka kaisa good example Kristen rok ni bagai jeng osung sani bagai tongka ke jeng musa pan manani kri piaba kai dan bagai jeng spend kai dan bagai jeng samang kalai ka kosto man ka rang aje mano yapal ka am hai ke jeng sokat manai ketiga siya tiga ini ke paisnya bon pore teman nai 5 number oke Bible sawo arongka mera besani kaili panda nai ini siya oke Kristen rok teman hui tong nai 7 year tribulation no disajak teman ya bolot teman nai sengsara to kosto te to soitan bai antichrist bai jalok jak hui tong nai oke sako ke teman nai jeng Yesus Kristus bai tong nai ke disajak nai ke Bible sawo mera besani kaili panda mana kaili panda ong ke busuk jok samo hele mera besani kaili panda ozeng mana Yesus Kristus bai Yesus Kristus bai je Kristen ke asai ketal engza borok ni tong thok jalai panda jalai nunglai panda ni ne so pada jeng nai ne Revelation chapter 19 funuk jamani chapter 19 verse 7 by 9 ang pon 9 7 by 9 phai jeng khasrangai tongthok layana bono kotor hnui lob layana mera besa kaijak mane jora sopaikya aboni bagai bini buri tiar engka bo kanna bagai sal koksak lilon kahamni ri kopur zakha lilon ni ri engka kaitoni borok ni samang kaham klai marok afro aswari anohai nei saka o kokno suidi mera besani kaile pandawo kobok jak nai ro borol hamsaja swari hai nei bo saka o kokro kaitoni bukuk ni kok kubui teman tongthobi tak mera besani kaile panda itu sentamabu Kristen roka boni kuina keta itu tamane na seng bobai tongthok tonglai nai kai subrai bai orang teman tongthok lagi tonglai nai ni sen lugo ke ong kai san nai juk na hawo sun tongthok lai tonglai nai merap sani kali panda nai nda sen aro ong so grohon nai ese kuina ke pai ta gong ke teman aro teman nai tolawo o sungsaro ke kosto tekto tribulation omo hai why siapa nan logya ko khanaya ko o hai nai tabo bul sung nugo Syria omo hai ro bomblas buthanlayo tanlayo kosto tekto omo hai sung khanai dam phiaba obo hai khanaya ko logya ko abo hai je nai nei sa ege teman rok Bible kaha ke pore di aro teman nai 60 kg amorokse kothorokse klai nai nei sa 60kg kotorok lainnya, nokawo imang amang simang nai, atokuri로 yamang simang nai, hawo amang simang nai, podre pod mais mana mengsapan kaksang mana mengsapan kiri, tabo bosan kaksang mana kamu, tabo boy mengsapan tuang klay mi, baksa jaga kostongo kaksang mana payo, tabo mo hai tong, piaba ajora ke sengsat ke, lengai sengsat genangai kaksang mana kiri. Om hai zora o hawo nai oke hai rapture mana tamabu jeng mana bono poto klai nai rokno Jisu phaina bono rapture oke o rapture baike awani order tong system pilaskan teman ganai pilaskan jumuyo trumpet mana suariro doktor korang kelainai Yesus Kristus nukjali nokai pinai doni pre kethiro pilaskan
disajaknai bono poitoklai thinero boni yakolo ketemangnai ketan tongnai robo mulfilei disaitlangjana tabo yongpha yongmotok hayama tongmani butterfly ba tokbak eba larima ungmahai जोंबो बसाक रूप सोलायजागै लांगै रूप सोलायजागै लांनाय ओ बसाखौ जों थांनाय रूप सोलायनाय बनिफ्राय बनियागलो तुमांनाय बनियागलो अंके मेराबसानि काले पांदा नाय मेराबसानि काले पांदा माने यागलो तुमांनाय abongke of course merabsani kali pandani sekarang mana amono जों तुमा दसक सकात मानाय साबाबो जों सकात रोजाबनाय ओ नोंहासो खालायखाया एपस्टल पल बसुक खस्थ' खालायखाया गस्पेलनि बागै नों सकात खथ' ओमफ्राय बाक्सा जे मोनसे खालायाखै लेंदा मोनसे मायो ओमफ्राय बायथागो तुमा बायथाग माने नों दैगायसा दै बायसा बायथागिया दै बायसा तलावंके साकावंके तहाय पान्दा तलावंके खस्थ' टेक्ट' जे ट्रिबुलेशन हानाय दं सिमा करिया ओमफ्राय तुमा all 7 year tribulation paikhanke paimani jorabo boni mera jishu bai je langjaknai te jishu boro nokharik mei ege apro millennium kingdom chenai millennium kingdom manena 1000 bosor bosungsaro kaito boni kingdom no establish khlainai tongnai ege boni yagulongke paithakni mane osungsar paikha जे मोथांजा बर' मलब्रुम ब्रुमनो जिसुबाय तंगिसनाय जुगना हबो अंका जे पयतो खालाया बर' मलब्रुम ब्रुमनो हन कुंडलो तंगिसनाय अमसे बाइबेलनि मते जों नुखांके हायनाहाय गोबांमा वानसो ट्रिबुलेशननि गोजारो रेपचारनाय बायथागो नाय पिया आबो बाइबेल सपोर्ट खाया बाइबेल गाहामके नायनो abang bujinan bagai oko sung Bible le whole picture sung abo manane nango bujinan nango ngai abo easy bujinan pilas kan 70 week abo sabni ko jung ang porikna roka ndok hamke ulo zoraman ke sung nalibana Daniel chapter 9 verse 24 poreni abo elect rok ne bagi abo Israel rok ne bagi on ne bagi kok samani ya abo Israel rok ne bagi special plan no Daniel punuksak mani abose Daniel vision lukna okay okay orang nusuk palis na ang sudne jogna ni katang kaplay mai kana kaito no hambai dawo nang sumno o jorawo jini tangi kok sapekya no hambai tebu sung nang phaipro mong hayingnai baike sung tongnai jini asa pmapu abang tu sung wansong lekya no belai kana hambai jini tangi tong pemani bagai sung jungno Dewa sakthari samantamanan bagi kaitan subadi ini haram kuadani sini pam Dewa sung romanan kaitan subadi begot intani ya pare hanya hai Yesus Kristus yang wajah apa kaitan suri sih, baik sudah.